براستی دما کو ام بروی سینوریش با روجاوا رونشتینه جبر کو ام دزانن واتای روجاوا چی یعنی اف بردر که گونها ملخا کردن بشن روجاوا رومتامه نتنی رومتامه هبونامه پیش روجامه آزادیامه او ستاتویا گلی کرد yani İrol Rojava pergala guhati afrandın. Jibo hamum rovahiye binge heke pergaleke jiyani aşti avekevi azadi. Dama emli erişen çetadınarın me emtim de bejin emi her bejin. Xwedî derketin al Rojava û bi taybetî li Kobanî îro xwedî derketin al nirxên mirovahî tevdî. Di serî de er ku wesîfeya gelê Kurd ji zarok hetanî ixtiyar. Wesîfa ser milê me tevayî ku em li şoreşa Rojava, li pergala Rojava xwedî derkevin. Ji ber ku binge heke alternatîfa rojhilata navîn ku heta îro di destê yekmerî de, di destên dîktatörî de, di destê saziyên ku pergalên ku her li ser dewleta, li ser gela bunu inkar, bunu imha, bunu xwediyê pergaleke katliamê. Lê alternatîf heke din em bibêjin hatiye afrandin. Ji ber çi ew em bêjin pergalê gol Rojava heta îro rojhilata navîn hene ji ber înkarê, ji ber ku yekperestin, ji ber ku tenê nastema xwe li ser gelên din bi katliam ferz kirine. Baweriya xwe li ser gelên din bi dijminayî meşandine. Gelên din, rengên din, nastemeyên din tu carî qebûl nekirine. Her ji xwe re wek tehlike, wek em bibêjin mijarên tunekirinê hatiye dîtin. Ji ber vê em li modela Rojava dinerin ku hemû gelên em bêjin cuda, nastemeyên cuda, baweriyên cuda û nasnameyên ku em bêjin ji gelê ku heta îro bi 100 sala bi 1000 sala wek dijminê hev hatine em bibêjin pênasekirin di nava civakê de ew baweriya hatiye afirandin bi destê desthilatdaran ji bo desthilatdariyên xwe berjewendiyên xwe lê li pergala Rojava a ku bi felsefeya rêberê gelê Kurd hatî afirandin ku em karin vêna bikin mînaka hemû cîhanê ku îro hemû cîhan rojhilata navîn û hemû cîhan pêwîstî bi vê pergalê bi vê em bibêjin pergala jiyanê heye. Bawilo jî bangawaziya me bi rastî em çi bêjin hindike îro dilê me tijeyî û wateya Rojava ji bo me çi em dizanin lê ji me zêdetir êdî bi taybetî jî Kobanî û Rojava sînorê Kurd û Kurdistanî derbas kiriye. Îro tamamê mirovahiyê deyindarê Kobanî û gelê Rojava û berxwedana Rojavayê got muqabila zihniyetek wek a Daişê got em bibêjin qesasê mirovahiyê, qesasê jinê û qirêja gemara hemû em bibêjin mirovahiyê dixwe de yani em karin bêjin du beşên mirovahiyê heye. Yek rûyê wê reş ê qirêj ê faşîst yek ê wê demokrasî, azadîxwaz û bi hev re jiyanê. Lê îro em dinerin ew rûyê reş ê qirêj ê qesas ê got mirova şer jê dike pêl nirxê hemû mirovahiyê dike jina li kolana li pazara difroşe û tu kesê din ji dervî xwe qebûl nake jina dibin çerçevê reş de mehkûm dike yani îro em dinerin desthilatdariya AKP piştgiriya van çeteyê dilreş, mejî reş û pergal reş dike û bi ser gelê Rojava dite. Gelê Rojava êrişî tu de kesî nekiriye. Gelê Rojava li ser xaka xwe yê, li welatê xwe yê, bi çanda xwe, bi zimanê xwe dixwaze pergaleke bi hemû gelê dir di nava aşîtiyet bijî. Lê ê ku êrişî wan dikin gelo çi qasî nesîbê xwe ji mirovahiyê standine. Bangawaziya me ji bo hemû gelên Kurd, hemû gelên Tirkiyeyê, hemû gelê rojhilata navîn ew ku vê pergalê pergala xwe bibînin, pêşeroja xwe bibînin, ewlehiya azadî û hebûna xwe bibînin û lê xwedî derkevin pêşiyavan êrişên hov ê tarî ku tu heq, tu hiqûq, tu dîn, tu îman, tu ujdanê wê tinê û tu mafekî ku xwe ji tu kesî re xetere jî tinê. Evana hemû bi dijminaya gelê Kurd dibêjin gelê Kurd di 100 sala 21 jî de bila bê nasname, bê ziman, bê statû û bê xwebûn bimîne. Ji vê pêvê tiştekî din ez nabînim. Ez silav û rêzê xwe di kesaya tawa de ji hemû xebatkarên çapemeniyê û gelê me tevr dibêjim û serkeftin ji bo hemû gelê me serkeftin jî wê a gelê me bê. Ji vir hetanî em bibêjin Kobanî Rojava silav û hezkirinên germ bi piştgiriya gelê me wê Rojava bi ser bikeve. Silavê dayîka teva ji gelê Rojava re. Hezkirin ji gelê Rojava re.
ev îro heft rojên em ser sınırı Qamişlo'nu sebine rojava em nobetê digirin nobeta me bi pêşengtiya jin û dayîk adê ew kesê di gotin ew ê kobanê bikeve çilo gimene hiş kobanê bikeve bi ruhê kobanê me dest bi çalekiya xwe nobetê kiriye vir em cudabûnê di navan Sebîn û Qamişlo di nabînin ha Qamişlo ha Sebînê cudabûna wê tuneyî gavagê Qamişlo bikevin Sebîn jî dikeve em ê jî heta nîgê hevalê me wir bi azadiya xwe dest bixin em ê jî ser sînor çalekiya xwe berdewam bikin bi felsefa jin jiyan azadî em li ber xwe didin. Ez jî ji bajarê Batmanê hatim vê derê bi Kurdî êlih. Ez jî wek hunermendekî Kurdim vî xebatê dikim karê çand û hunerê dikim. Bi rastî yanî armanca me ya hatina vê derê em li hember şerê distekinin. Em naxwazin tu kes bimre, tu kes di şer de jiyana xwe ji dest bide, an jî zarokek bêwar bimîne, bê pêşeroj bimîne. û bi rastî yanî di alî her tiştî de jî em êrişên mezin dibînin tê hemberê me. Yani ez dikarim vî bêjim wek hunermendekî Kurd wekî ku jî dizanin bi rastî di her aliyê de hunermendên Kurd tên astenkirin. Ya herî dibêjin gel bi çand û zimanê xwe ava dibe an jî jiyana xwe didomîne. Li rojava jî wekî ku jî dizanin wî jî dibînin pir xebatên çand û hunerê dimeşe. û bi rastî jî ev ji me re dike hêviyek. Ama dijmin dixwaze êrî şevî bike ha. Yani dibêje ki bira Kurd her tim tune bin. Wekî din ê li wir ne tenê Kurd hene, Arab hene, wekî din Suryanî hene, wekî din pir kes hene yani her milletî hene. Lê em dixwazin ki em dibêjin ki armanca me çi ye biratiyan gella. Ama dixwazin vî tiştê bikujin. Ji ber ku ew naxwazin biratiya gella. Yani armanca me ev jî ev e û ez sekna me jî ji bo vî ye. Ama her tim jî em ê vî bêjin biratiya gela me bibêjin. Em ê bêjin ki armanca me aşitiye, armanca me azadiye, armanca me bi hevra jiyanekî xweş derbas bikin. Bi çand û hunera xwe, bi zimanê xwe, bi hestên xwe. Yani ez Kurd bim, ez Kurd bijim. Yek Erebe birab Erebî bijî yani. Yani ji ber vî em dixwazin ev şer biqede û em aşitiyekî bê sînor û bê ew bidomînin. Em ji bona ki li vê derê rûniştînê îro şerekî dijwar li ser Rojava heye. Tu heqê kesekî tuneyê îro malê kesî ji wan nestendine Rojava milletê me. Li ser axa xwe ne, li ser ava xwe ne îro dewleta Tirkî geşî bimbebaran dike kal, pîr, yextiyar, gênc çi be. Van bimbebarana li ser wan, li ser malê wan, axa wan, li ser embarê wanî abênê, zadin, ceyranên li ser gişî bimbebaran dikin. Di tariyê di wan dihêlin, hema ne heqin, ne hiqûqiyê, tu tiştek jî vêya qebûl nake. Em jî li vê derê rûniştînê, em jî wê zulmê qebûl nakin li ser Rojava. Rojava qelbê me, ruhê me li Rojavayê. û em vê zulma li ser Rojava tê kirin bi tank topê xwe bi teyarê xwe em şermezar dikin, elet dikin û îşallah ew ê zulmê dike kî dibe bira bibe tank û top û teyarê wan bi ser wan de bikeve û îsanê ji bo riza Xwedê jî ber xwe didin bê Xwedê bi wan re be û em ê jî li vê derê rûnin heyanî çizimek nêkirin ev şer nêsekinandin li ser Rojava. Em ê li vê derê ber xwe bidin wek dayîkê aşitiyê, dayîkê barişê. Em li vê derê rûniştînê banga me ji bi tûma dayîkar heye. Îro ew dayîkê zarokî çepelanê, ew zarokê di zîndana de ne, ji dayîkê eskera re, ji dayîkê polîsa re, ji dayîkê gerîla re, ji dayîkê sipîla re banga me ji bi tûma dayîkar re heye. Bira dayîk destê xwe hevdûdin û ev şera bisekine. Îro kîjan tê kuştin em dayîkin dilê me deşîne. Em şer naxwazin, em barişê dixwazin. Em şer naxwazin, em heq û edaletê dixwazin. Em dixwazin bi edaletî ev şer bisekine û kesînlik lê jî em qebûl nakin vî şerî. Heyanî dewam bike em ê jî li vê derê
امید برخوا بدن و ام جارد بجی برخوادانا روجاوا بجی برخوادانا روجاوا بجی برخوادانا روجاوا و روجاوا دلی می قلب می و اولوری ام جی وقت ناواند ام خود بینن سپاس جبونا و تبایی جبو گلی کیرو برخواد دل بدره جبو ان تبایی سلاب رزق خودشینم وی قزنج بکی انشالله کرد وی قزنج بکی تمی کرد قزنج دکی تمی کرد قنجه و کرد هر تشتی دخوازه بارش دخوازه ایسانتیه و قنجیه دخوازه و انشالله تم کرد قزنج بکن بلا خیال نکن يعني والله خود دور پیش دکن خود دور ایسانا پیچن يعني بمی قزنج بکن امی قزنج بکن یا کرد قزنج بکن انشالله وی قزنج بکن بافره خود شینه سرما تانکو توپی خود شینه سرما مد کجی با قتل دکی اما نه بس حتی کنگی بس امجی برخود دن حتی داملا خوینا مهبه امل وی درونن حتی تشکی نک امل وی درونن وانگازی همش هر کسی هیه ترکار هیه کردار هیه هر کسی هیه بلا کرجی ببین وقت خلکه وقوان چما ما في كردات تنية چنا زماني ما تنية هركز دعوة زماني خود كي دعوة كيملكا خود كي امجي دعوة زماني خود كن دعوة كيملكا خود كن ام دخوازن افقت لوقت الرابع وحتى رانا بأمل برويسني ورابن ام هيش ام دايك نالبدن ام بارش يدخوازن ام يكبهبون يدخوازن او دجمنن جاوي المو هر تشتيا بنا كوباني بخوينا جنجاها تصاندن وكوباني جي واجارجي دست بكرنا خدي حقيمة نهي إن شاء الله أفدج من سرسري مرابة ووايد دست بشارة دارية مكرن أو جي روجافا رحيم الروجافا دي أم كردن أم تمام وكهفن فرقامة وروجافا تنية أم كردي يعني أم كردن بدر خدن وأم دايك حيا مهبن أم البرفيس النوربن حيا بارشك شي نبي وتشتك شي نبي أم يعني هيك أم نارن جفيدر نارن أمي برخو بدن تشبجي أمي برخو بدن حيا أم هبن أمي الفلاد أم لا خوينا ما هبجي أم البرفي شوبي أم دوام دكن يعني أم سركتني دخوازن قبارشك شي بفه ووك خبوك شي بفه ما ناك دجمن ناك بنر هاور دوري ما بونه واني رش تشحقي وان هي چه دجمنه دف بخوين چاويا المو چيه واي بنر چه بدك خدي جوارنا هي ان شاء الله ام يوخكن بخواتا خدي حتى ام هبن ام الفيسيورا ام برخو بدن وسركتن ويبف اقل كرد وهر بجي كرد كردستان ev nobeta me ji bona Rojava ji bona Seknavan ji bo berxwedana Rojavayê em gelê Slavê xwe ji vir ji Bakur heta roja em Slav dikin Şavalê xwe re ji Malbatê xwe re ji tevayê gelê Rojava Slav dikin û em şerê iktidarê em şermezar dikin û em dixwazin gelê cîhanê yekî bê ez mirovên gerek li Rojava xwedî derkevin piştgiriyê bidin Rojava û tu Bakur nikaraki ama îro Rojavayê Bakur ji rakisaniga Bira gelê Rojava veya bawer bê em heta sonê em ê wan re bi her hayê xwe em ê wan re bin û em dîsa jî hêzên navnetevî em şermezar dikin yani Rojava êşa pir giran kişan ji aliyê Daişê ji aliyê yani heqeten jî tiştî pir qetleam mezin nav Rojava hat kirin û ser me Kurda gişa jî hatî kirin em vê tiştî qebûl nakin bi çi hawî bijî em ê berxwe bidin heta xwînek demla me hev bijî em ê berxwe bidin û em ê serkeftê bi dest xînin em waya jî bawerin ji bo wê bawerî em jî hatine vir piştgiriya gelê şoreş Rojava û serkeftinê em ji gelê xwe dixwazin û kedawan û her tişt Wan hatime wek hunermend îro em tevlê berxwedana Rojavayê dibin em li sinirê dane em wek hunermendan em jî dixwazin gelê Rojava li wir mafê xwe bistînin û bi jiyanek azad li wir jiyan bikin şerê ku niha li vir Rojava berdewam dike diqewime em dixwazin bisekine Rojava yani gelê Rojavayê gelê Kurd em dixwazin li vir bi azad jiyan bikin çete û em bêjin hêzê derve gerek tevlê gelê Rojavayê nebin tevlê mafya Rojavayê nebin em wî dixwazin em jî wek hunermend îro em piştgirî didane
برخودانا روجاوا ام لورن او شورش وانا او برخودانا وانا مورال کی مزن دده مجی yani مجی امجی ام به ام حیز دبن ام به قوت دبن از باورم دروجلاتا ناوینده و شورشا روجاوا و همه ولاتی ایگو نتو دولتن و جوانار ببی پیشنگ و جوانار ببی الهام و ببی مورال و دروجلاتا ناوینده و جیانکی نو بعفرینه و وکی دنجی د آلیه آزادیا جنه دیجی یا گلکی خواتی وانایی پر گرانبوها هایی او ناجی دروجلاتا ناوین دیجی و جهان دنیای همیکی دیجی حزکی پرمازن دیده جنه دنیای ریخسینه دنیای دموکراتیک سیویل yani حزکی پر قوت دیده ریخسینه جنین دنیای وانا و ام لوی درینی تموتم ام شورشا روجاوا ام کی تکه وسر ملم ام آلیکاریه بکن و ام دهر آلیده ام جبوگو سر بکبی سرکفتن آوایی و آمی yani. میرو هاتن وی داره امرو نشتنش بو روجاوا جبو کردا کرمانجه ملوی داره ازیت ادبینن لسر وان شر گدا قتل دکن گدی ما کرمانجا دکوزن ای boş boşuna milleti mez واره وان در دخینن به تجیتی برا سر آپ وجرا کل سر کرمانجا جرا که هم وی شری نخوازن وی شری قبول ناکل سر کرمانجا که چه حقی وان کرمانجه وی در روجاوانه ام هاتن لبریا رونستن سبا روجاوا ام دخوازن شر نخوازن ام آشیتیت خوازن براتیت خوازن هم دخوازن شر روجاوا بسکنه قدی ما قتل نبه قدی وانه کشتن دایگ نگرین ام بارشت خوازن ام آشیتیت خوازن ام وکویت خوازن ام شر نخوازن ام تجاری شر نخوازن منافع ملتی ما بیکشتن ام بارشت خوازن ام الحمد بر ام بارشت خوازن ملت روجاوا هم بری من و خوه من و مالی منه ما مجبور تلفن ام جوان بدنه ام بارشت خوازن بارش بالاوجی بارش بکن ایک بارش نخواز دین ایمان وان تنیه کس کشتن زارو کا پیره کا کالو پیرا نکوشه بس ما نه بس کشتم بس گرتم بس هم بارشت خوازن بارش بس ما نه بس ام جبوني روجاوا يرو النسيبيننا ام تشالكيه دنا فيرو حفتيك مال بايخوهشت ام تشالكيه دنا البرتلاقه مشلو وحتى جو حبالي مال برخو بدن وام جميل فيدر البرخودن وسركفتين يا حباله ويا ما مبسركفن بحوري كما قالك مظن هيا وام دباكنا الدنيا يجي برا في شري قرش سر قالي راك سر قالي كرد ام تخوازن گوبارش چه ببی وکدایک ام نخوازن خوین برجه جن وزارو ورنا قتل کرن و از جکارم برخدانا حوالی جن ام سلاف دکن و سرکفتن یا و ببی سرکفتنا برخدانا حوالی جن از وقت دایک کرد وقت دایک کدکار از وی شر قرش پیشی از شرمزار دکم ام دایک جبونا خاطر روجاوا چقا امکانی مهبی اما ام بزاروک خربن و بانگا مش کردار هی بانگا مش وا کرده گو ایرو به دجمن خور کار دکن و پیشی دن دجمن خوا بسر نگاد هیلن بانگا مش وار هی بلا کرد یکی تیا خوا چیکن روجاوا دناو آگر دیه
وأم لبشتا روجافان حيا إمكاني مهبي وحيا خوين دجواني مهبي وزاروكي ما تشقى هبن جبونا الرجابا أمي جي بخبتن وزاروكي ما جي كرد لسر نقانه كرد نامر نقان كرد خلاص كن كرد خلاص نابن بمليونا بتليونا كرد هنا زاروكي كرد هنا إيرو زاروكي ما هنا أول كونه دبي أم كردن دبي بلا هم كرد تنابن شما حقي ما كرداتنا أم نسر آخا خواني تين بردن ما دبي نا آخاوين آخا مية زماني مية ولاتي مية روجافا چار پرچه کردستاني ایمنه ام کرده دجين بلا بينا زانبن ترك نكارن ما خلاص كن عرب نكان ما خلاص كن كاس نكاري كرده خلاص كي ام بخورنه ام زماني خورنه ام روجافا رنه ام بعدالتي رنه شقة عدالات حتى عدالات نيفي ولاتي اب ولات ازانا بين نه ترك ونه كرد آزاد نابن ترك وكرد وعرب شدنا بود هي اب اردا دنيا تيرا دنيا حمي هي نا تيرا تركاتنيه نا عرباتنيه تيرا تمام الدنيا هي هركز كاري سر بعرضه بيجي واسبازكم بيجي برخدان بيجي عدالات بيجي يكيتي جبوی ایریشن لسر روجاوا من لیور چالاکیه دنه نوبتا چالاکیه دنه ام ایریشن سر روجاوا شرمزار دکن ایریشن سر روجاوا سر باکورن جی لسر هر چار پرچه کردستانه نه جبوی و ایریشن سر در سرکفتین روجاوا دولت ترک خوازه و سرکفتیان بمپی بکه خراب که جداس و درخه جبوی هر تشدید که امجی جبوی او سوا سرکفتی روجاوا لسر نگاه بهلون زندی بهلن ام هرتم نوا چالاکیا دبن و جبوی روجاوا ام لور چالاکیانو بته بردوام تکن ام بانگا گلن سبینت کن تولی و چالاکی بن سال جدوازده نیرو حیات چاره ایواری ام و چالاکی لیور بردوام کن بر سینور نزدیکی قاپی جبوی وینا ام و سرکفتیان و برخوادان روجاوا سلافت کن هر بیجی برخوادان روجاوا ملت روجاوا ملت کرد عرب چرکاز سوریانی هر کس ورده هاق تشتنا گول نجبونا تشتنا نکم دورده چید بن تشتنا گو انساناتی قبول ناکی چید بن دورده اب خوینا هنا بس برا وری سکناندن تشتنا گو انساناتی قبول ناکی دورده چید بن وحمجي لسرس ملاتي كرد شيد بي امجي وكا في ملاتي في ولاتها ارتدغو امجي انسانا ام ما في خد خوازن ام زماني خد خوازن ام كلترا خد خوازن تشافي مد اخا كتيدنينا زماني كتينا كلترا كتينا رنجي كتينا امجي وكا ارتدغو ام حق حقوقي خوي انساناتي خوازن هجبونا ولو ما بيقو ابشري هنا بسكني ابخينا هنا بسكني ارتدغو دا و او ملاتي سوريجي براي منا حميجي براي منا انساني منا ما تبقوا افخيناها بسكني وتك بانجا كميجي هاي جبونا باشوري كردستاني جبونا مسعود برزاني تشتا قوتبو دفي وينا ببي سر قوت خوينا براتي ادي بسكنينم قرق سر وينا من سكني خوينا براتي بسكنيني و سوزا خوا تند دو زمان دو سوزا میری بری دوی بسکنینی او سروی سوزا خو بسکنی وی خونی بسکنینی هیویا مجی اوا وقتی گو سوری روش اوا هری اینان بکا دورا باشورا دورا روش راتا بشر دورا ویدی جیا مدوی گو افتشته هناش نقبا ما کردا وری لاندین برجوان دی خو دینه دوره که ام براتیت خوازین ام انسانیت خوازین و جبونا وی مراتب دیجی هر بجی جوار سرکتش بونا ما کردا حماج بونا دنیا عموا ملتی کرد نندو جمله
tüm milletay. Nuha hatta nuha jî milleti Kürt hakkı milleti dine ben pê nebûye. Ama ew hakkı wiya ben pê bûyî dixwaze wiya divê sed sala nû de bêsek nadin wek temamî milletê di rojhilata navîn de bi azad bi aşitî jiyana xwe bidomîn. Niha bangaziya me ji milletê me ev e. Pir û pir zulmek û êrîşek mezin li ser Rojava heye. Dibe Bakur milletê me Bakur dibe li Rojava li van şerê zulmê tên meşandin dibe milletê me li hember viya rabin û alîkarî bidin Rojava. Dem dema azadiya milletê Kurd dem dema hak û hukukê milletê Kurd diviya em ji bîr nekin bê em mutlaka bi tamamî rexstinê xwe û bi gelê xwe em bi viya ji komara Türkiye jî em viya jî di bangevaziya me ev e eğer aramî li Rojhilata navîn ama aramî li Kurdistanê dixwazin dibe hak û hukukê milletê Kurd bên naskirin. Berxwedaneke wisa navdar li dinyayê de belav kir ku hûn û hemû dinyayê jî bibin yek em ê nehêlibin Rojava têk biçe. Ji bona parastina Rojava her Kurdek ew ê berxwe bide. Bila baş bê zanîn ku ev 100 salin em bendî jiyaneke azadin û em ê nehêlin ku ew jiyana azad ku bi pêşengtiya jinan hatiye honandin bê fetisandin.